Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r oedfa foreuol. Mae'n hyfryd I weld chi gyd yn aelodau yn gyfeillion ac yn ymwelwyr. Lovely to see you all here this morning on this our Sunday, our Advent Sunday service. Dear me, where has this year gone? I was only saying that last week, when I announced that today was Advent Sunday. Croeso cynnes, it's lovely to see you, as I say. And I always say everyone receives the same welcome, of course, the same warm welcome, but when you have people from Penclawdd, dear me, they deserve a special welcome, don't they? Felly, hyfryd I weld chi gyd, a chroeso neu gwahoddiad yn hytrach, gwahoddiad I ymuno wrth fwrdd y cymyn ar ddiwedd yr oedfa. We have our lunch as well, our annual Christmas lunch. And if you haven't booked in and you wish to stay, please do so. I'm sure we can find a space for you somewhere. Felly croeso I bawb. Ac fe unwn ni I gannu ein hemyn agoriadol, sef 441, 441. Wele, cawsom y Mesaia, cyfaill gwerthfawroc ar iod. Dar fi Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod. Iesu yw gwir fab diw, ffrind a ffrynwr, dynol ryw. 441. Bod pawb yn gallu gweld rhaglen o'ch blaen chi, ac fel y gwelwch chi, mae Marian yn mynd I ddod ymlaen nawr I egluro y dorch advent I ni. Ac yna Thomas a Ffion, os dewch chi ymlaen wedyn I ddarllen I ni. Diolch, Marian. Heddiw yw'r sil cyntaf yn yr advent. Ystyr y gair advent yw dyfodiad, a dyma'r adeg rydym yn paratoi ar gyfer dyfodiad Crist un byd. In the church calendar, Advent falls on the 4 Sundays leading up to Christmas. This is a time when we need to prepare ourselves mentally and spiritually for Christmas. Un ffordd o ddathlu'r Advent yw trwy gynnau canwyllau ar dorch Advent,
sy'n ein hatgoffa o'r rhoddion a ddaw I ni yn sgil dyfod Iesu i'r byd. The Advent wreath includes many symbols. The wreath is in the shape of a circle without a beginning or ending. This reminds us that there is no beginning and no ending to God. God's love and care for us never ends. The evergreen branches are a sign of ever new life. The candles tells us of the light which came into the world with Jesus Christ. The traditional colours of Advent candles, 3 violets and 1 rose, are penitential colours, reminding us that we need God's help to be the people we are meant to be. The white candle, which we light at Christmas, signifies the coming of Jesus into the world. There are 4 candles on the outside, on the outside, 3 purples and 1 rose, and for the 4 Sundays leading up to Christmas, and the 5th candle, the white candle in the centre, is for Christmas Day. The first candle is the candle of hope, canwyll gobaith. The second candle is the candle of peace, canwyll dangnefedd. The third candle is the candle of love, canwyll cariad. The 4th candle, the rose candle, is the candle of joy, canwyll llawenydd. The centre candle, the Christ candle, which is lit on Christmas Day, reminds us that Jesus is the light of the world, and those who follow him will never walk in darkness, but will have true light of life. As today is the first Sunday of Advent, we will light the first candle, which is the candle of hope. Diolch. Mae gobaith yn debyg I oleuni, yn llywyrchu mewn lle tywyll. Wrth I ni gynnau'r ganwyll hon, rydym yn dathlu gobaith Israel, a'n gobaith ni ein hunain hefyd yng Nghrist Iesu. We continue to hope in God's promise that Christ will come again to fill our lives and the life of the world with love, joy, and peace. As we prepare for Christmas, let us do our best to share our hope with others. Diolch, Marian. And of course, the candle expertly lit there by Rob Skewen. Da iawn. Ac fe ddaw Thomas ymlaen yn awr I ddarllen o lyfr y proffwyd Eseia ac yna ffion o Efengyl Luc. Y bobl oedd yn rodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr. Y rai a fi'n byw mewn gwlad o gaddeg didew a gafodd y lewyrch golau. Canes bachgen a aner I ni, mab a roed I ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd, fe gwelir cynghorwyr ryfeddol, diw cadarn, tad bythol, tywysog heddychlon. Ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth, nac ar ei heddwch. I orsedd Dafydd a'i frenhiniaeth, yw sefydlu'n gadarn a barn a chyfiawnder. O hyn a hyd byth, bydd sel arglwydd y lluodd yn gwneud hyn. Efengyl Luc, penod 1, adnoddau 26 I 38. Yn y 6ed mis, anfonwyd yr angel Gabriel gan Dduw I dref yng Nghalilea o'r enw Nazareth,
at oerif oedd wedi ei diweddio I ŵr o'r enw Joseph o di Dafydd. Mair oedd enw'r oerif. Aeth yr angel ati a dweud, henffych well tydi, yr un y roddodd Duw ei ffafr iddi. Y mae'r arglwydd gyda thi, ond cythryblwyd hi drwyddi gan ei eiriau, a cheisiodd ddirnad pa fath gyfarchiad a allai hyn fod. Meddai'r angel wrthi, paid â gofni Mair, oherwydd cefais ffafr gyda Duw, ac wele, byddai'n beichiogi yn dy groth ac yn esgor ar fab a gelwi ef Iesu. Bydd hwn yn fawr, a mab y goruchaf y gelwyr ef. Rydd yr arglwydd Dduw iddo orsef Dafydd ei dad, ac fe'r dewnasa ar di Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Meddai Mair oedd yr angel sut y digwydd hyn, gan nad oedd yn cael cyfathrach y gŵr. A tebodd yr angel hi, daw'r ysbryd glân ar nat, a bydd nerth y goruchaf yn dy gysgodi. Am hynny, gelwyr y plentyn ag yn hedlir yn sanctaeth mab Duw. Ac wele, y mae Elisabeth dy berthynas hithe wedi beichiogi ar fab yn ei henaint, a dyma'r 6 mis i'r honna elwyr yn ddiffrwyth. Oherwydd ni, bydd dim yn amhosibl gyda Duw. Dywedodd Mair, dyma law forwyn yr arglwydd, bydded I mi yn ôl dy air di, ac aeth yr angel I ffwrdd oddi wrthi. Dyma ddiwedd y darlleniad. Diolch, Thomas a Fiona. Mae pawb wedi darllen o lawr myna hyd yn hyn, ond pan ddaw Elin I fyny wneud o weddi, dyred i'r pwlpid os gwelwch yn dda. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, yr ail emyn, sef 435, 435, our second hymn. Perhaps the tune not so familiar, but it's a lovely tune, Mater Christi, by the famous Welsh composer Myrion Williams, who many of you will remember as a London Welsh resident as well, Myrion Williams. Bendigaid fam, be glywais ti gyfarchiad Gabriel I chelfri. Dyw a ddewisiodd, fam mae'n rhi, henffych well. 435.
Gweddïwn. Ein tad, llawen hawn yn y tymor hwn o newyddion da ac ewyllus da. Dathron unwaith eto enedigaeth dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist, tywysog tangnefedd. Arglwydd yr arglwyddi, y gair a wneithbwyd yn gnawd, a molianwn di am y sicrwydd o'i fuddugoliaeth olaf. Mae gwyl fawr yn Nadolig yn agosau, a ninnau'n brysur yn paratoi ar ei chyfer, yn dewis anrhegion, yn ysgrifennu cardiau, yn trefnu partïon, yn prynu bwyd. Mae cymaint sydd bellach wedi dod yn rhan anatod o disgwyliedig o'r tymor. Ac yng nghanol yr holl fwrlwm, rydym yn anghofio mor rhwydd y peth pwysicaf un, ymateb i throdd ryfeddol, dy fab. Deithos datom yng Nghrist, maddau ni pan fyddwn yn anghofio ei dderbyn. Perswadiwn ein hunain ein bod ni yn wahanol a byddwn yn addoli sul ar ôl sul, yn rhannu yn yr oedfeion o lithoedd a charolau, yn clywed eto adnodau cyfarwydd a hoff yr ysgrythurau, ond gwyddom nad yw hyn yn ddigon ynddo'i hun, gan y gall y rhain hefyd ddod yn ddim mwy na rhan arall o'r dathliadau traddodiadol, yn llifo drosom, yn hytrach na chyflwyno i ni neges fawr yr efengyl. Rydym yn ymboeni gymaint ar pacio, fel y methwn weld y rhodd a guddiwyd oddi tano. Maddau ni am alltudio Iesu i ymylon ein dathliadau, yn hytrach na'i roi yn y canol lle y dylai fod. Am droi y tymor hwn yn amser o'r modedd materol, yn hytrach na chyfle i brofi bodlonrwydd ysbrydol. Am wneud cymaint o baratoadiadau arwynebol ar gyfer y Nadolig, ac yn lleied i baratoi ein hyneidiau mewnol. We pray for all those who are facing deep darkness this Christmas. We pray for those who are sick, for those who are lonely and may have lost a loved one. We pray for those who are homeless or living in poverty. Let your light shine upon them and give them hope. We pray especially for the many people whose lives have been torn apart by conflict in Gaza and Israel. We remember especially those who have died, those who are grieving, the injured, and those now without food, shelter, or medical supplies. We pray also for those who have the power to bring peace. We pray for the people of Ukraine, for all those suffering or afraid, that you will be close to them and protect them. Also, the people of Libya and Morocco, who have been affected by catastrophic flooding and earthquakes. We pray for the charities who are doing all they can do to help them rebuild their lives. We thank you and praise you that out of your great love, you sent your Son, Jesus, the Prince of Peace, to be the Saviour of all. May your light dawn upon those who today walk in darkness, and enable us to be channels of your grace, mercy and hope. Agor ein calonnau yn awr i glywed y air unwaith eto, i groesawu'r Crist byw, ac i fyfyrio ar ein hymateb i'w alwad. Boed i'r tymor adfent hwn ein dysgu i'w groesawu o'r newydd, i mewn i'n bywydau, ac i lawenhau yn ei gariad, nid yn unig ar adeg y Nadolig, ond bob amser. Gofynnwn hyn mwyn ei enw. Amen. Nos, 'Wan, 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 '
Wel, croeso cynnes iawn I bawb ein hoedfa gymyn Advent yn aelodau, yn gyfeillion ac yn ymwelwyr. A very warm welcome to members, friends and visitors to our Advent Communion service. A ni o hyd yn edrych ymlaen i'n gwasanaeth Advent, sef dechrau'r paratoadau ar gyfer yn Addoliad yn yr Eglwys. Ac eleni, yn ôl ein traddodiad, mae Rob a Lynn wedi cyd gynllunio'r oedfa. A diolch hwn yn fawr iddyn nhw ac I Mike am gyfeilio wrth yr organ ac I bawb sy'n cymryd rhan. We're very grateful to Lynn and Rob for planning our service and to Marian for creating our lovely Advent wreath and to everyone who's taking part. Ni'n falch iawn hefyd y groesawu Elin Wyn James yn aelod newydd y bore yma. Mae wedi bod yn ffyddlon yn ein misg ers blynyddoedd bellach, a mae o hyd yn barod I gymryd rhan yn ein gweithgareddau, felly croeso mawr I Elin. And we've also been looking forward to today, as we'll be sharing a celebratory Christmas lunch together after the service, and perhaps you can probably smell the cooking already. A gobeithwch bych wedi gweud wrthon ni, os ych chi'n bwriadu dod am gyno, ond os ys un neu ddau ohonoch chi eisiau ymuno a heb roi enwau ni, dwi'n siŵr bydd croeso mawr I chi'n wneud. A newch chi gael gair gyda Rob, neu Marian, neu fi ar ôl yr oedfa. Bydd cylch trafod Beibledd yma am hanner awr wedi 4 ac oedfa hwyrol am 6 gyda'n gweinidog wrth y lliw. A dydd Mercher, fel arfer am hanner dydd, bydd oedfa fer anffurfiol yn y neuadd islaw, gyda the a chyfle am sgwrs I ddilyn. Sul nesaf, Rhagfyr y 10, bydd oedfa mam 11 gyda'n gweinidog yn y pwlpid. Nos Sul nesaf, ni fydd oedfa yma, ond bydd Gwasanaeth Naw Llith a Charol y Capeli Cymraeg yng Nghanolfan Cymru Llundain am 6 o'r gloch. So that's next Sunday evening, the London Welsh Chapel service of 9 lessons and carols in the London Welsh Centre at 6 o'clock. On December the 17th, after the morning service, with Cor Llundain participating, we'll be singing carols outside John Lewis to raise funds for St. Mungo's. So please do come and join us, whether you're a singer or not. You'll be most welcome. Dewch chi ymuno ni os gwelwch yn dda ar ôl yr oedfa. Bydd cyfarfod diaconied nesa nos Iau hen Rhagfyr y 7 am hanner awr 6 yn Capel Bach neu ar Zoom. The next deacons meeting will be this Thursday evening, this coming Thursday at 6:30 in Capel Bach or on Zoom. And the next organ recital will be on December the 20th at 1:05 with Lawrence Caldecott from Llundain, Carmarthenshire, performing. And he's the assistant organist at All Saints, Northampton. Ac yn awr, fe ddawn nhw amgylch I dderbyn eich rhoddion, and now we'll come round to receive your gifts. Diolch yn fawr.
roddion a ddagwn i ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysonodd sgwr, yn llawen a gnawn a'n haddyn edang hyd, i rwy'n tystiolaeth i ti yn y byd. Amen. Well, Anne thanked both Lynn and myself. Now, I don't mind receiving thanks when it's due, but I must say Lynn has done everything practically, so it wasn't a joint effort, so diolch I Lynn, and we will hear from Lynn now after our next hymn. Felly diolch o galon I Lynn am bopeth mae wedi wneud wrth drefnu y gwasanaeth y bore yma. Ac fe ganwn ni yn gyntaf y garol nesaf sef 445, 445. Engil Bethlem, seiniwch eto glod I ddiw am ddod mewn cnawd, I gyfuno dyn a'i grewr a chymodi dyn a'i frawd. Pan o'r mesur plant I niwed, pan wrthodir gweinio cledd, canwch uwch pob maes anghydfod, mae trwy gari dyn daw hedd. Geiriau hyfryd ydyn nhw ac yn amserol iawn I ni ar yr adeg yma. Diolch. Newydd, un calon.
eto yn Adolig hwn, byddwn fel teuluoedd a chyfeillion yn rhoi a derbyn anrhegion. Y mae'r arferiad hwn yn gydnaws ag ysbryd yn Adolig oherwydd gwyl y rhoddi mawr yw gwyl y geni. Ac yn y gwasanaeth hwn, byddwn yn cofio ac yn dathlu y rhodd mwyaf a welodd ein byd erioed. Christmas is a time for giving and receiving presents. And in this service, we will be thinking of the greatest gift that the world has ever received, Jesus, God's Son. Y mae'r Nadolig yn amser o lawenydd am fod Duw wedi dod i ganol bywyd dyn yn ei fab Iesu Grist. When Jesus was born in Bethlehem, we read in the Gospels of two different types of people greeting and welcoming the baby Jesus. We have the shepherds, ordinary people leading a simple life, and then the wise men who travelled from the east to Bethlehem. The Magi were learned men who studied the stars and were also wise in science, mathematics, and philosophy. No one knows how many made that long journey, nor how they travelled, but we usually imagine 3 because there were 3 gifts. Tradition has added that they were kings. Bede said that the 3 kings represented the different nations of the world and people of different ages. Other writers have also suggested what their gifts symbolised. Gold is the king of all metals. The wise men saw the baby Jesus as the king of the whole world, and therefore he deserved the most precious gift of gold. Frankincense is a very precious and valuable perfume and is used in services in the Jewish temple. The high priest scatters frankincense as a means of reaching up to heaven and leading the way towards the heavenly throne. It also creates a peaceful and pleasant atmosphere between God and his people. Frankincense is something holy and represents the holiness of Jesus. And then the third gift, myrrh. In the countries of the Far East, myrrh is used to embalm corpses before they are buried, and because of this, it signifies the death of Jesus. Myrrh hints from the very beginning at the coming death of Jesus. He was going to give up his life in order to be the saviour of the world. These were the gifts given to the baby Jesus. But in the same way, we enjoy giving presents at Christmas. As well as giving presents, we are also happy to receive them. We all know the saying, it is better to give than to receive, and we should take pleasure in giving. However, there is little point in giving if there is nobody to accept the gift. In the same way, God sent his very special gift to the world, and he did this in the hope that he would be received with joy. When Paul thought about the most wonderful of all presents, he exclaimed, "Let us thank God for his priceless gift." Wrth dderbyn ein hanrhegion ar fore dydd Nadolig, o cofiwn anrheg Duw i'r byd, y baban bendigedig. Now recently, I found this poem in the copy of A Christian, the magazine. This was the Christmas edition, and I thought this poem would be quite suitable to read to you this morning. Anrheg. Wrth edmygu gwyrth y cread, gwelwn anrheg Duw i'n byd, sef cariad.
Os edrychwn yn ôl ar ein bywydau, profi cariad fu'r adegau gorau. Pan rannwn ag eraill fendithion cariad, ddeddurbyniwn wen a gwerthfawrogiad. Mor werthfawr yw cariad mewn pader a gweddi, a rhad iawn yw'r cost ei dderbyn a rhoddi. Mae'r llaw ddaw i estyn a'i chyd-ymdeimlad yn llaw sy'n adnabod grymoedd cariad. Fel yr un arhosif i roi gair o gysur, yw'r sawl sy'n adnabod cariad a'i ystyr. Yr anrheg gan Dduw ydoedd cariad, ond methu mae'r byd a gweld ei fwriad. Pellhau mae gwen, gair da a chysur, ac amlwg yw trais, cenfigen a dolir. Os yw cariad yn bryn, mae heddwch yn methu, a thrachwant ar gynnydd mewn byd o ormesu. Os ymddangos mae'r nos yn dywyll eleni, cofiwn mae'r awr dywyllaf ddaw cyn y goleuni. Fe gofiwn mae anrheg gan Dduw ydoedd cariad, rhodd sy'n cyffwrdd pob bywyd a phrofiad. Rho'n gariad at eraill yn oll o'n bywydau, fel y cariad gan Dduw derbyniwn unau. Diolch. Wel, diolch yn fawr, Lynn, am ein harwain ni, yn ein myfyrdod, a diolch eto am drefnu y gwasanaeth bore yma. Thank you very much, Lynn, for that, and I say, and for all her work in organising this morning's service. Just a brief resume, as it were. I'm sure we all remember the very first verse we ever learnt as children, and I'd hazard a guess that it was the same verse for us all, and whether that was in English or in Welsh. Duw cariad yw, God is love. Duw cariad yw. Canis felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd ei unig ynedig fab. John expands this in his gospel and says, For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life, as we will be remembering at the communion table this morning. And in our Advent service this morning, we've been thinking about gifts, as Lynn mentioned in her talk, particularly, anrhegion. And in remembering especially God's gift to us now in his Son, Jesus Christ. Now, whenever we receive a gift, I'm sure we accept it most gratefully. We all like receiving gifts, I'm sure, and we show our gratitude. And we can also show our appreciation to God by simply giving thanks to him for sending Jesus into this world and welcoming him into our hearts and lives. And having accepted any gift, we usually have to unwrap it, because gifts are usually wrapped, aren't they? And it's important that we unwrap, as it were, metaphorically speaking, God's gift to us. We shouldn't keep Jesus covered up, all wrapped up. But we need to unwrap him and tell others about this special gift that was given from God. Because as Christians, we're taught in the Bible that it's important that we share this good news with other people, the good news that God sent Jesus into this world to show us how to live our lives properly. Not that we always do, of course. We fall very short of the mark on many occasions. But we should show to others how we are supposed to live in God's love in Christ to us. And also, as Lynn hinted, whenever we receive a gift, we usually like to give something back as well, don't we?
A chi mod mewn gwirionedd, mae'r weithred o roi yn ôl yn gallu rhoi mwy o bleser a mwy o foddhad i ni weithiau na'r derbyn, ynddo e? Pan ych chi'n gweld yr ymateb ar wyneb rwy'n pan ych chi'n rhoi anreg iddyn nhw. Beth gallwn ni gynnig, gwedwch? What gifts can we offer in return? Well, I've hinted we can worship, we can say thanks, we can show him our love and gratitude, and in the same way, show love and kindness to those around us this Advent time, especially this Advent time and Christmas time. There's a famous Austrian Tyrolean carol, anonymous words. I think they sum up very effectively and simply the whole message of this morning's service. I'm sure some of you remember singing these words in school, perhaps. The wise may bring their learning, the rich may bring their wealth, and some may bring their greatness, and some their strength and health. We too would bring our treasures to offer to the King. We have no wealth or learning. What gifts then shall we bring? We'll bring him hearts that love him. We'll bring him thankful praise and souls forever striving to follow in his ways. And these shall be the treasures to offer to the King. And these are gifts that ever our grateful hearts may bring. Ac gogoniant yw enw y bore yma. Diolch iddo. Amen. And in following on, as it were, in the same vein, we sing the words as we approach the communion table, the translation of Simon B. Of Christina Rossetti's famous hymn in the Bleak Midwinter by Simon B. Jones. Canol, gaeaf noethlwm, cwynau'r hewynt oer, ffridd a ffrwd mewn cloion llonydd dan y lloer, a'r pennill ola, wrth gwrs, sydd yn cydio yn yr un syniad, ynddo e. Beth a roddaf iddo? Llwm a thlawd fy myd. Pe bawn figael, roddwn orau'r praidd i gyd. Pe bawn un o'r doethion, gnawn fy rhan ddigoll. Ond pa beth a roddaf? Fy mywyd oll. 466.
Anne mentioned in the announcements that we would be receiving a new member this morning into church membership at the communion table. A mae dy fi llythyr fan hyn o drosglwyddo aelodaeth Elin, a na I ddarllen y llythyr achos mae'n llythyr hyfryd. I have a lovely letter here of transferring membership from Priordi, capel annibynwyr y Priordi yng Nghaerfyrddin Elin, ato ni fel aelod. At gweinidog a swyddogion Eglwys Gymraeg Canol Llundain. Anwyl gyfeillion, pleser a thristwch ar yr un pryd yw anfon gair atoch ar ran Eglwys y Priordi Caerfyrddin I gyflwyno Elin Wyn sy'n dymuno am aelodi â chi yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain. Rydyn ni yma yn adnabod Elin ers I bod yn ferch fach ac yn falch iawn ohoni. Mae hi wedi bod yn aelod allweddol yn ein hysgol Sul a'n heglwys dros y blynyddoedd a gellir dibynnu arni bob amser I roi help llaw dros yr achos ym mhob ryw fodd. Gwyddom fod Elin yn cymryd ei helodaeth eglwysig o ddifrif a theimlwn yn falch felly ei bod yn ymuno ag eglwys weithgar a chroesawgar yn Llundain. Bydd yn gyffeiliad I chi heb os ac oni bai. Yn gywir iawn Alun Charles dros yr eglwys. Felly, da fi draw I estyn wylaw cymdeithas I chi Elin ac am dy groesawu chi yn gynnes iawn i'r groeso ato ni a ni gwybod I fod yn weithgar yn barod a mi fod I yn weithgar eto yn y dyfodol. Groeso ma. And with the pleasure and the privilege of accepting a new member, when we come to the communion table as well, we always remember those in our prayers who have been unwell. There are a number of people. I mentioned last week, of course, Gwen Rhys Enfield. Mae hithau wedi cwmpo a wedi torri garddwn. I ni meddwl amdani hi. Gwen, who has fallen and broken her wrist. Also Gwen Llian Jocelyn, who hopefully is, I didn't phone yesterday, I did phone on Friday. She went in to have her hip operation, was supposed to be coming home today. So she might well be listening in, but we're thinking of Gwen Llian and Paul. Lorna Hughes also has, I think it was yesterday or today, she was going in for an operation, felly ni'n meddwl am Lorna. Hefyd, ges I gyfle I fynd lawr I weld John a Janice, and we think of them with their ongoing treatments and many other people, and I'll be having a chance to go and see Marion Jones as well this week. So we remember many other people with their ongoing treatments and illnesses, gan feddwl amdanyn nhw wrth ford y cymun. And as we now approach the communion table, we say together the church covenant, which is in the back, or should be in the back of your hymn books, a cyfamod eglwysig. Gnawn yma gyfamod a'n gilydd, trwy gymorth Duw, I rodio yn ei ffyrdd, I arddel Iesu Grist yn arglwydd ac yn weredwr, I geisio arweiniad yr ysbryd glân, I ddarllen yr ysgrythurau, I fod yn ffyddlon o fewn ein gallu i'r addoliad cyhoeddus, I gario beichiau ein gilydd, I wneud ein gorau, I rannu'r efengil, ac I adlewyrchu cariad Crist yn y byd. And we read, as is our tradition, from Paul's first letter to the Corinthians, where he notates the Last Supper. Canis ma fi a dderbyniais gan yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais I chwi. Bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch, ef ei torodd ac yddywedodd, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff yr hwn y dorri'r trosoch. Gnewch hyn coffa amdanaf. Yn yr un modd fe a gymerodd y cwpan wedi swperi, gan ddywedyd. Y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed.
Gnewch hyn cynifer gwaith bynnag yr yfoch coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytaoch y bara hwn ac yr yfoch y cwpan hwn, y dangoswch farwolaeth yr arglwydd, ond i ddelo. Gawn ni droi at fyw nawr mewn gweddi. Let us turn to God in prayer. Arglwyddau'n Duw wrth i ni nesau unwaith eto yn awr at fwrdd y cymyn. Diolchwn i ti yn enwedig am y tymor arbennig hwn o adfent. Tymor o newyddion da ac o ewyllus da. Dathlwn unwaith eto enedigaeth Iesu Grist, ond cofiwn hefyd nawr wrth fwrdd y cymyn am ei ddioddef a'i farw hefyd. A'i fuddugoliaeth dros angau. Heavenly Father, we are here today to look back, yes, but also to look forward. To remember the one who was born in Bethlehem and the one who was crucified on Calvary and who lives now in the hearts of his believers. As we share in the bread and wine this morning, we share fellowship with one another. Yes, it's nice to do so, but more importantly, we share fellowship with you through your Son, Jesus. Bydd gyda ni felly a derbyn ni wrth i ni ddod yn y difar yn ei enw glân a sanctaidd ef. Amen. Ac wrth i ni gofio'r nos y bu Iesu gyda'i ddisgyblion yn yr oruwch ystafell, fe gofiwn iddo gymryd y bara a'i dorri, a'i roi i'w ddisgyblion gan ddywedid. Cymerwch, rhenwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnawn hwn, gnawn cof amdano fe, bwytawn bawb o'r bara. Cofiwn hefyd iddo gymryd y cwpan wedi swperi, gan ddywedid. Y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Cymerwch a rhenwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gnewch hyn, gnewch coffa amdanaf, a fwn bawb o hwn. We sing to conclude our morning at Sunday Advent morning service. 439, 439. Heraidd ganodd ser y bore ar enedigaeth brenin nef, doethion a bugeiliaid hwythau deithiant i'w addoli ef, gwerthfawr drysor, yn y preseb Iesu a gaid. We usually sing our last hymn in the communion service seated, but I think we'll get up to sing this last hymn this morning. Ar ein traed. Diolch yn fawr.
ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Mae e'n ddigon, y tragwyddol fywyd yw, ac yn awr bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad yw, a chymdeithas yr ysbryd glân i fod gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.